Inggih alet-alet makasami sani mangkin ibu jagi ngicen media pembelajaran nggih. Durungnya nih Om Swastiastu. Tujuan pembelajaran rahina mangkin dengan menggunakan metode discovery learning setelah mengamati, menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat pertama menganalisis struktur surat pribadi, kedua melatih membuat surat pribadi, ketiga menerapkan fungsi surat pribadi. Setelah berdiskusi dan berlatih, peserta didik dapat membuat contoh surat pribadi. Surat tegasipun, krune surat mawi saking basa Indonesia raris ngeranjing dados basa Bali. Surat inggih punika wacana tulis sanika anggen ngerauhang miwah micayang informasi ring sekancaning prejanani sami. Manut ring kahananipun surat wenten kalih soroh. Pertama surat resmi, kaping kalih surat nenten resmi. Wangun surat utawi sewala patra inggih punika A. Pemahbah pendahuluan, B. Daging utawi isi miwah, C. Pamuput utawi penutup. Manut ring daging wangun lan basa sani kanggen sewala patra kesorohang dados 3 inggih punika kapertama sewala patra pribadi, kaping kalih sewala patra dinas, kaping 3 sewala patra niaga. Sewala patra pribadi inggih punika sewala patra sani kaanggen maosang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng ring keluarga miwah sawitra lianan. Cihnanipun nenten nganggen kop sewala patra, nenten nganggen nomor sewala patra, pengawit lan pamuput bervariasi, basa sani kaanggen bebas, wangun sewala patra bebas. Nggih sani mangkin uratiang imbe surat puniki. Imbe surat puniki wenten pemahbah sewala patra praya katur ring Bapak utawi Ibu guru kelas 10 SMK Negeri 1 Denpasar. Niki wastanen kata sambutan nggih pembuka. Daging suratnya nih sekadi puniki melarapan antuk rerepi puniki titiang nguningayang ring Bapak utawi Ibu guru santukan ring raina mangkin Raina Raspati tanggal 10 April kali 2013 titiang nenten ngeranjing ke sekolah riantukan titiang wenten upakara mapanes ring pakubon. Nah, sekadi puniki nggih wanta asapunika atur piuning titiang mangde Bapak utawi Ibu guru seuningan niki kewastanen pamuput surat. Medaging niki pinanggal sang sani nyurat. Sani mangkin niki contoh surat niaga. Indik penawaran barang nggih. Niki wenten PT Usaha Jaya, Jalan Ratna, nomor 88 Denpasar niki medaging tanggal pun kenten medaging jalan yang dituju, perihal penawaran mesin kantor, kemudian berisi daging niki daging surat puniki indik permintaan penawaran tentang barang mesin kantor sampun keterima indik penawaran barang-barang sekadi mesin fotokopi merek Xerox, komputer merek HP, laptop merek Toshiba. Pun keten medaging pamuput surat sinambi nyantosang penampen pesanan iraga ngucarang semua ping banget. Niki contoh surat niaga. Tulisannya niki contoh surat dinas. Surat dinas pemerintah Provinsi Bali puniki Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga niki kewastanen kop surat mendaging daging suratnya nih lanturnya nih mendaging sang sani nyurat ring surat resmi puniki utawi dinas mendaging tembusan.
Inggih alit-alit makasami sekadi punike media pembelajaran Ibu, dumugi alit-alite preside wacen nggih indik media Ibu puniki. Puputang Ibu dumun antuk paramesanti. Om Santi 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 Om.